Karibhoy Dorbar kalalej ban ai khublei kit bok kit riang ya ka kong Rosetta Mary Kurba, Deputy Commissioner Barim jong Karibhoy District, hadian bakati ka DC Barim kalayo ya ka hukum ban penkenria kamno na ki bor bahalor ka sorkar jela. Layalam ya ka kenhun Ribhoy Dorbar haka ar penyau terik ukulalengkot, da uba Briswell Shadap Presiden Karibhoy Dorbar, rengkat bat uba RR Kensai Makdo Chief Advisor Karibhoy Dorbar, lem bat ki nongsun syarshinong bat kiwei-kiwei. La ban penken mau hang ne baka kong Rosetta Mary Kurba kala syak penken ria kamno bat kentiu kerdan yaka daki bor sorkar jela ban shimti kum kawai neki sekretari ke sorkar jela bat yaka district la shimti dau arpit upadayai UIS officer ban shimti kum udisi jongka district bat ubalas dang shimti no nadu kane kesngi ya katei ke syuki nila wa kawan hambun tanah marba kane jumlah jong tei hidup nila ham guna buat hari itu perlu kedua itu mulai report yang sistem nilang yang masih kerja tinggal ya ros langkah. Di bidang kunci official juga dari Bodorba ngadu advisor joni mesti punya asisten sekretari bukat lagi dari store menghang ngabalang play dari kapitan dan bersedia ada di luar. Tengi ni melakukan tempau semua itu. Namar ba anjing syakri di pihak ko jong dari bawah yang ko di lais nam tamu buat badan. Tiba belum hisya belum kait ego pet menyiapkan mana production. Nila benut siapa pelatih ba kim dai nyok. Namar ba kapor higa de ndai pi ngimla suban bat. Ndai lada ndai galat badang don dengan kuat bat di pisah sistem higa lah. Orang ngimyo kemopi kunga deputy commissioner ba. Sudu ia kajing ulang dongeng hanya. Kita kalau dia buat coba menurut pelat. Mana tu ubarik hadu ubahai yang berfirman kerana orang itu ulang seliang kemat, ulang kaju ia berbahaya ni juga. Kita kalau dia buat coba kedor, coba dampak, coba baru coba ibat keren. Kita dah minum bukti yang mereka tinggal orang maka dia kapori dia bertindak berciciti sebagai kam. Teknik kuat ibat tindak menangnya dekat dari jigi bijung ni dekat bijung berku bijung bukan distrik berapa hari ini perlu ni don ini semua menurut berkaitan dengan melalui pertama dari melakukan era penyelam ini mengenai semat. Karena kebanyakan yang ayu ini kira lain kelat dan nampak kiran bah jangka ribu dan baru deh apa juga macam ini presiden bagi advisor pastor kiran bah rewan nampak ini tak minta ada duit bagi update tadi welcome to Ribhoy update iba shimting na starship te ai beli pi barong kajin kamen se basokia bat kajin semua dan layo dan tre kan jika bat kit bok kedua ba kanang ya syai aklan na kan wan kajin su dong kan kajin pi dan ngadap tang de kajin semua nilai yo banyak dana itu di senang kelale but dua yo beli kat dia tengkat kerja di sanjungan kan negara Ribhoy dengan ke canang kiu sepang but kanang roi nampa but banyak light ni jengte jengkong jong ke jengdum dan ke jengbit akan pun yo ke kombu di hilong kipor ki bang ngayo mat bon ke but hilai tebi di banga komen pada banga yo ya lenti leng ba kita ibu nama ba kini ke penklan yang kanang penlong yang bersempang bat kanang penlong rang ba yang di nangi skmat ngaken bang nang la bang tri susu nam ta gajai bendrio bat kadi gajai bendrio ko ni ban hap song hang ni hap ban pet nam ta jing ham din tang ya ka ba mentah dia ka ba shalin de sikit banwan hadir pateng jung kena ai boleh kita bawa boleh kau untuk bok kerja ni lang komju bagi nang ya sungsuk sangsan baka tandi Ribhoy berobai kenang kira kena ya cakmat ya forward no dia dah kini kempian dah dia ai boleh ya ki baru ki sen ki badan dan hari Ribhoy tunjuk iki sen sama apa aja boleh sih aja boleh kue barat boleh Kajing to khuy ke om dan ke por baru por baik tentu por banyak kelang
Tekan ni kapor bangidan tak thi ke kapor bangin tak. Thi pindet nak so ki kam ki jam ki jom thi kum mak sarkar dalam bu lamang ni ingin siang ni. Ngimla thanan dapat pau ke jing snungu ku kau bana tu ka no di har pin. Kali na tu tulak tibriu tip ki ong kum ta bangi benut ke jing met em kom. Tendai ku malaong presiden bangi ngimla bende de ni benut namar bangi je phi bale ni namar ba fitrista fitre ram sim fitre na bentar ki ro ki par kan ka state ke jumi kamtam ka don de sibun madam kila le bha nimlen na do number 1 ka do mu pi mata sibun kila le bha te ka taru ka tin bule ko om sibun kila le bha maksud pi kila le kamba sisu bani tengi nakalyang ko boder ba ay ni ka kudo ba uble un pendan kami fi hakipor baro na mataka ting sosial ba kay penyat bet ki kam jam jong ka stit ki bat ne duai ru ba uble un pendan kami fi hakana kana department ko pindam pin pranai bat pin sung tu ru un uble ai fi ka bor jong ki sta ka bor jong ki champang ka bor jong ki la ka bor jong ki yaisha bat ka bor ka bala ban judge na ban bisar ki ba de bat ki balai walang ibenut den dai ka for ni kamsa ya pir kamsa wa ka takading benut ki jungi ka lam ban ki ka khu ya phi bat ni ngai scam ro pi mi nang ne nai ki ka khu do phi lek nang ni sang ne sate ki bat ki department ka balong involve ha ba ki pai ba badal don kana kana malang sebab ka ribuh ka don kam sumhaban Pilem ni kata